इलेक्शनखौ लानानै मा आबसु दिनै बड'लेण्ड चिरां जिल्लानि जोंहा दिनै सिरियै 1 मिनिटनि थाखाय भाषाखौ बिबार बावनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय थुलुंगानो सोरजोंनि नाय मुंख्लंखौ बड'लेण्ड सोरजिनायनि नाय जांख्रिखांनायनि PF দলে আগৰ দৰে মজবুত হ'ব বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰে? মজবুত হ'ব বুলি নহয়, অলৰেডি হৈছে, বহুত মজবুত হৈছে, আগতকৈ বেছি মজবুত হৈছে BPF দল। জনসাধাৰণে জানে আজিৰ দিনত চৰকাৰে কি কৰিব পাৰিছে পাৰা নাই, মই কোৱাৰ কথা নহয়, পাব্লিকে কৈ আছে, ইণ্টেলেকচুৱেলি কৈ আছে, সকলো দল সংগঠনে কৈ আছে, এইটো দেখি আছে। ছাৰ ইলিগেশ্যনটো যোনটো দিছে মানে 1900 কোটি টকাত, এই বেপাৰী মানুহ কিবা অডিট কৰাটো কোনোবা বিশ্বাস কৰে? স্যার দেখা গৈছে যে মানে পুনৰ নিৰ্মাণৰ নামত কি অজস্ৰ টকা মানে খৰচ কৰিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে। নাই সেইটো মই নাজানো, সেইটো প্ৰমোদ বড়োহে জানিব আৰু পাব্লিকে দেখি আছে কি পইচাটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ হৈ আছে, কৰিছে বা কৰা নাই, কিমান বেছি কৰিছে, কিমান ব্যৱহাৰ কৰিছে, সেইটো মোৰ কোৱা কথা নহয়, পাব্লিকে কৈ আছে, আপোনালোকেও দেখি আছে। তিনিজন বড়ো নেতাক যিটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইটো প্ৰমোদ বড়োহে জানে। হয়, আমাৰ দাউদ নাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ হিতেশ বসুমতাৰী আৰু বিক্ৰম দৈমাৰী ইহঁতক পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে, সেইটো প্ৰমোদে ডিটেইলছ জানে। উচ্ছেদ অভিযান চলিছে আচ্ছা, এই উচ্ছেদৰ আপোনালোকে কি চিন্তা কৰিছে? এই চিৰাং জিলাত ক'ত নদী আছে, ক'ত পাহাৰ আছে, ক'ত জংঘল আছে, এইটো চিৰাং জিলা বা BTC প্ৰশাসনহে জানে। আজি প্ৰমোদ বড়োৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ বা দিছপুৰৰ নিৰ্দেশটো আমি না কৰিব নোৱাৰোঁ।
এই দিছপুৰৰ এই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ জাজমেনে বা উকিলে এই চিৰাং জিলাৰ ক'ত পাহাৰ আছে, ক'ত জংঘল আছে, ক'ত নদী আছে এইটো জানি জানো? নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা কমপ্লেইন দিয়া মানুহ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে গম পাব। কমপ্লেইন দিছে, সেইকাৰণে জাজমেনে এইটোতো অন্যায় হৈছে, এইটো ইভেকশ্যন কৰিব লাগে। কমপ্লেইন কোনে দিছে? এই কোকৰাঝাৰত ক'ত নদী আছে, ক'ত বালু ফাটৰ আছে, ক'ত পাহাৰ আছে, জংঘল আছে, সেইটো এই গুৱাহাটীৰ জাজমেনে নাজানে। ইয়াৰ পৰা কমপ্লেইন দিয়াৰ কাৰণেহে জাজমেনে এইটো অৰ্ডাৰ ওলাইছে। বাছ দিनै बड'लेण्ड डे बयबो मिथिगौ 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि सुक्ति जादों आसाम सरकार, भारत सरकार आरो बिएलटिनि गेजेराव। आरो बे सुक्तिनि समाव बर'नि जेसेबां आबसु बा बर' साहित्य सभा बा जिमान दल संगठन दङ, आबोब बा गुबुन गुबुन जाथिनि आसु, नाथजोगि बा राजबंशी बा गरखा बा जिमान जाथि जनगोष्ठी दङ बिटिसिआव, बिसोरनिफ्रायबो जोङो सहजगखौ मोन्दों बै समाव सुक्तिनि समाव। ओंखायनो जोङो बिराद शान्तिपुर्ण भाबै सुक्तिखौ खालामनो हादों। आरो सुक्तिनि उनाव एग्जिकिउसनावबो जोङो गासिबो जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय सहाय मोन्दों। बिटिसि सुक्ति जाफुंनायनि माने आन्दोआव बयबो जाथि संगठननि सापर्ट दङ। मोनसेल' जोंहा दासिमबो जों जाफुंहोनो हायाखै, बेयो जाहैबाय कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ जों दाबो एसटिकरन खालामनो हायाखै। बे मोनसेल'। आरो मोनसेया जोंहा मोनसे प्रप'जाल दङ, इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे, बेखौ जों दाबो जाफुंसारहोनो हायाखै। बाखि नोंना इउनिभार्सिटि होन, इन्जिनियारिं कलेज होन, CIT होन बा एयारपर्ट होन, गासिबो साक्सेस मथ'थे जाजोब्बाय। मोननैल' सुक्तिनि गेजेराव मोननैल' जों जाफुंहोनो हायाखै, मोनसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बर'फोरखौ ट्राइबेल खालामनाय, आरो इन्ड' भुटान नेशनेल हाइवे बियो सार्भे जाबाय। बियो खिन्थु सार्भे जादोंबाबो दासिमबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ माने एक्सेप्ट खालामाखै। बेखौ जों खालामनो हागोन, जोंहा मोनसे आसा दं। आरो जोंहा माखासे प्रप'जाल दङ, नोंसोर मिथिगोना मिथिया? बङाइगावनिफ्राय ओरै गेलेमफु ट्रेन लाइन, रङियानिफ्राय सानदुब जंखा ट्रेन लाइन, बेफोर जोंनि प्रप'जालजों, बेफोरबो जोंहा दंबावो। सोर बिटिआर सुक्तिनि दारै गहपुरसिम हाबबाय होननानै बुंदों। नङा, बे हाबबायथ' नङा। आसामनि CMआ दाखालि हेमन्त बिश्व शर्मा दाङ'रियाया मोनसे एनाउन्समेन्ट होदों जे ओरै गहपुरसिम बिटिआरखौ एक्सटेनसन खालामनाय जासिगोन होननानै एनाउन्स होदों। एनाउन्समेन्टल' जादों, दाबो फर्मेलिटि माबा जायाखै। जों बेखौ बरायो, खिन्थु बेजों लोगोसे जोंना बेनो डिमान्डआ बेयो कन्टिगुइटि जानांगोन। आरो बेखौ बेनि एडमिनिस्ट्रेटिभ माबाया उदालगुरिजों थानांगौ, सनितपुरजों थानो नाङा। इलेक्सनखौ लानानै मा चिरां जिल्लानि जोंहा दिनै CWC मिटिं दङ काजलगावआव। बे CWC मिटिङाव जोङो गासिबो जोंनि BPFनि जितु रणकौशल बा जोंनि स्ट्रेटेजिफोरखौ जों रायज्लायगोन। फैगौ 2024आव जितु MP इलेक्सन, बेखौ जोङो बोरै पार्टिसिपेट खालामनो आरो बोरै गेलेनो, बेनि थाखाय लाहार फाहारनि थाखाय जों दिनै मोजाङै सावरायगोन। 2025 मायथाइयाव BPFआ बिटिसिआव सरकार दाफिननो बियो फैथों सम, बियो फैथों। रायजोआ नुगासिनो दं दिनैनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै, बियो सम फैबा बयबो मिथिगोन।